VTFM Servo K-Drive. Fiji's ready to drink vodka. Yan saliga kamurikin ko na VTFM 92.2 FM kami na kay kachi weekend na henang bongi binani ko na magitalto na buni nando programo talitaki indo na maki en na via kavi ke na walu na kaloko ngono nonde ya wongo ni rongo servo ka beto ko ni chicken na kambaningo na Paradise beverages Paradise with Bounty Strong en ang bongi ni kuwa ngo ndo tu na ngau na kandau dingi taki mo matau na lomani programo ni saliga kamurikin ko na VTFM membaletira seranga na be macere ena non da bonua na non ranumi era ni mai biukine ndo programo mendo mai ponga bo tiki kina non rasere ngona be serbo bo endando mai romoda ngona be serbo bo seranga karasanga i tabo di mai na be bola unika to kotoni era ko mai mera mai watangi taki mbole tikenda seranga na leni bonua e bunga be sere and na marota katuru na ken rorongo boleta ni sone serre and ando kata saranga menonda na be serre ngori ya au sawa mbolo changa ni peke mnike na sema to ngori and selga kamera ko VTFM and 92.2 FM 92 FM 92.4 FM ken 92.6 FM sanga nung labi ken peke ni sema to ngori and Facebook page in VTFM and buni live by the ritiko na mbongi binani kwa obambolo changa ni ko Emily Vira yung isa sarsara chuk mai Hong Kong en bongo binani kuwa bakin we day na mahes naikar bolo binani ta semo chuk mai nandi en bongo ni dai bakin na bivanda meke ni bolo binaka mai suku ni bolo road gor mai nambu Emily Vira yung isa I just want to dedicate the next song to the Fijian fans in Hong Kong looking forward to the games for the Fijian team, Fijian Sevens team, men's and the women team that will be participating this weekend at the Hong Kong Sevens. So I'm dedicating this song to all the fans, especially Emily Vira Yung. Boleh binakay? Moti koray ito bo ni boleh binaka. O ba boleh tatungan ni bekem ni anang bogi binani ko baka kina may narua na tuazi. Do boleh binakay? Saba ni binatuani. Yang kono nanda servo enam bongi binani kuwa. Kono bonga ni damo ichose se rambesa. Ada ni nona servo ngona au nandei. Sanda kilanga anda ronga tanga na ronga ni si adom ada ni seria sa kwa nga.
Servo K-Drive. Fiji's ready to drink vodka. Yana saliga kamburaki na VTFM yana nonda servo ena mbongo bina ni kuwa bobna chukina kina kambani na Paradise Beverages ena buna na betoko ni chukupikenda ena wasini ngauna binango na numatiko kiba na ngandreba mena viza madabeiko na Ken ena moni madhango kiba kao redetiko ni redetiko walai na namu budget se na namu wasiwasi se na ilabu sana wasietiko membaleta na bubale ya tiko na patata roiso ndumbi uchukainingo ena program go ni servo rauni na wini takakina endo na hempa mai beroto na bounty chukina pa na memuken sara tukina sa atalabo tuya ni uchinga ya so kananga umode ya rauni nange ya somo mai na taro servo taro etiko na Facebook page ni VTFM na gembital tunga ndo ngele kamengo membale tunga si odei na turangango o chosese rambesa turanga ni bei si na matser mebe ngo na lala ni chosese rambesa ko erto mai bonga bote kitu ndo to sere ena bongi binani kwa wena ndo serbo bo na chiki ndikira kambani ngona Paradise Beverages ena buno ne be tokon toman jel juga nana dabi bambulo tagi bambulo chukani ngor kibe ya tukstagi mbole binaka mai mata mai berre mai namara mai telewe textman rombole binaka wala nga ni textman do mbole binaka turangan ni jalan na wagaliti ni mbole binaka isa may mga kabi may nalindi may ras do mbole binaka matagali ayan ra textman rombole yekya wala nga ni textman nandara ya ni tasir do mbole binaka ni sabani ni binateni Romaria ni mbole binaka may naruko ni mbua may namosie ama dua rara ni mbole binaka wanu ni binateni be kemni tutoka na matelelo abakin we junior tu ina ko bandran do mbole binaka ni maneki na to na mode toka ngori waise ndo mbole binaka tudoko ni mbole binaka miau isa mbole binaka me nani mitani na tumena meke simi mbolai ke tolo nebs ke tudoko mai line point do samu tumikina na bogini kwa Emily Vira yung mbole binaka bina balebu turanga nindala na wangaliti mai ba kabisa mai na lindi arra peta mali efo mbole binaka malo sere Israeli leso mai Amerika ni mbole binaka ni manikina le ni hotela na wo saliana yao mai lawe mbole tani junior toka ni mbole binaka mbole binaka tau siama toka ile ngori mai campsi mai ni manikina ngori be kalini se kania ke aseso ni toka ya wake ireke na le ni Fijian community I Campsie my New South Wales my Australia nambongi ndenda ya wakale talchunga na bena ni mi nambongi binani kuwa na mbongi binani kuwa me makario ulabudu me na ni menikira jatux ngango buri bena ni mi na corona mosi mai nabunibi mosa na vimbitu na VTFM usu peta malefo nice no materialo sala lo moteli ba bimbi endre muni tinai elani ken raika ni mbole bina tau mena ni menikina isa do sana ni mitende no ni kwa Filipe Kore wara ni mbole bina ka mena ni mangani kina gori bei arambeka choisepi sefulu Grace Paseka Robert ngo o Filipe mai Hillsdale mai serne do mbole bina ka kere bod kalaiko peta malefo sombo kudingi tachiko turanga ni jalan na wangaliti ni isa ni na wale botakali na ba kabito tokongori istikoi mbole binaka nita mai nandi ngarabitu kana rambongi ibete ndo mbole binaka wake na be isem na wanga ndo mbole binana ni meki so sengor ba der to Lord 14 Nandawa Road kama mimbinga bi wase wotake meli mbole binaka langilangi tibiani sema to ngori mai sabu para ta isibu ni take toka bitaungo mori ndakai dholoka na bukele useru abani ni binatal toka ni bikemni na mbogi binani kwa tama isamu ya sasa isamataka liandra binaka mena ni menikira go ribekem roga nanda patonga go na rumu ni hotiala I Hong Kong wawa saragi tuga na Singapore rombu kamadhango salo moteri bo mimbi bekem raw na mbogi ni kwa met kayale isa toka no VTFM go itipita na sawo mai navala ke small x mai sawa ni mbole binaka bina bale bina samba to mai tipita na mbonge bina ni kwa
Vei talida mamula talida tui ina buni palu tabura. Mena ni meni kena kor bir na company ni PSS Security. Yan rambongi chunga nambongi ni kuai. Mili masiwini mbole benaka. Mbole bena my friend, my sister isa nani mitunga ni kena gori. Weke mninga na ngone ngoro toka ngoro metorkina. Nunga ni bode be toka ismeli. Mamimbinga na bena nimi kibei mili masiwini ke bode boy. Isa sala mo tedi ba bimbi peta malia fo ko ningita tiko ko nindrendre kila oiko na badindo na kimikini asilika asese ndamuni nimbole menaka mena ni meni kira ngori en la manimbai ni tala en mbitu toko tele mo bolau ne zambe Reverend Samuela ka bimbi nga be batimie do mbole menaka You know how to find me when you... mambo na tunga ni tabaita kai ambalauma. So tokai sabena vale buna samuchuma mai Leeds Road mai rewaya. Tina Asian bole benaka anita. Menwele kedana be ire kedana andra bogiti ngor Bega Lagoon Resort. Na ngono go mola nati ngonga mai vale lawa. Mai Bega ndo bole benaka. Semisi kete lagi ni bole benaka mena ni mangani kira gore bikem dogana tika ni gore mai Brisbane o naita temesi na da sebana ya mbale ke anongone ni benga semisi kete ni lange so botau kachi Luciana lele tu sau isa ni bole benaka oi anto mena ni mangani kira gore Richeli doa na FNU na tambua no na sa tambeta mai ni ko na kara subukando ne bagno bula iranga na kana mai ni ngani na kondu bubale ngana rotuma na ni mi ko tskene na bugani ko ai ga bitu mai ndere keni tamba mai post ki tu na Facebook page ni VTFM anto meta kayale isa siamo toko mengori mai chipita na sobo mai navala mai mbake small x mai sawa don bole bina ka kemni wange tina biz ni bole bina ta back sen ngango isa don bole bina me black sen levi ralulu bole bina ka baro ni bina tal tukani bi kemni talida tabura don bole bina mena mena beron bioti ni rawti ngori na buninda hospital malakai mbati lewena ke milie sabane ni bina tele bi kemdo ena bogani kwai Zabatal tongai ke no the program go ni ro servo ke Paradise Beverages. Petamaliafo. Claro, iko na sisi chiko biko na mbadi iya, na mbadi bidi patale kemu ikini, anu me kengui tamba. Tamba la ko, vili tati ngumi buti ambole binaka mai na bulo ambureto abola do mbule binaka. Peta malia fo kuni gitu chiko men. Sala lo maturi buka bimbi be kemni. Zama tal take ronda program ngo, ni rawa servo e na mbongi dindai.